Tokyo moerio pi teto tutebe ngantu aba MCA county ya Nyamira no no mosiko kurkunga zipora ntoka na tene gasi no mugavana ito Amos Nyaribo na ando tutebye abasike bali babwate siasa oyo mobo no mosike okurukunga Arama atara comment ebintu kurugali na kuru ora che ground ngaboni ngenya gitari ya Keroka. That will be one of the biggest facilities, the biggest facilities in Keroka. And then Nyagitari have launched no mosque umogava His Excellency Amos last year. Yesterday kwera kanyora support kurwasa umosi to about Dr. Fred Matiangi na national government na inega enderete. Nyagitari eto ya Sierra yero operational rigo masiara na ndeke ku support etauni eto ya Keroka yutoga enderete no corona kigo cha kwa municipality ne bintu binde asenya mirengima. Iyo toko tebi mosque Arama atararu na kuru wacho korento bwetania sabantu banyamira because umugavana tubate no muntu agotegerera na no muntu resoft na nene manager oche ground ora verify bintu komanya kubikwanera as a press nali abantu batakwana kwane barengeri garo muri na ntakali muri rio verify bintu umago choto tebi. Asante sana. Mheshimiwa, kwanza swali ya mangana ya metele kilaza na mimi nasema nashukuru, naitwa MCA Gisesa, mwakilishi wa wodi ya Rigoma. Tunashukuru kwa siku mbili ambazo zimepita na leo ndio tumefanya launch. Tumepanda